Mbunge wa gĩcigo bunge gĩa South Menti Daktari Shadrack Mwiti nonanitie kurega kwiganirwo kwawe kumania na rwaria rwa kĩgina kĩa mwaka ũyũ kũgwithwa. Akĩarĩ mathiko-inĩ ntere ĩnu Mwiti augĩte naringĩrĩ rwaria rũrũ kura ya kũrũkũrũkia nĩkenda omba kũguna gĩcigo kĩu na mirandi mwanya mwanya ũthii na mbere. Augĩte kũgwa kwa rwaria rũrũ gũgatigĩra akarĩma ntere ĩnu matikuona mirandi ĩndĩ ongera na kuga atĩ kĩrutanĩria bonene gũtigĩra boria kaomba gũtigĩra na kuona mbia shakubira mirandi mwanya mwanya ntere inu. Mabunge wa gĩcigo kĩa bunge kĩa South Menti Daktari Shadrack Mwiti augĩte gĩcigo kĩu ĩkĩringĩkĩte bunene kumania na kwa rwaria rwa kĩgina rwa mwaka ũyũ nĩruo Finance Bill 2024. About the finance bill, I want to tell you sincerely, every year to balance to South Menti, yele ya tena, ndio to project nyingi sana ya finance bill. Akiaria mamburene ya mathiko ntere cha marimba nkwene augĩte rwaria rune ndini antu bataro eliripo ya rwari kuguna akariba Kenya no tira nende into bira bikuretwa Kenya kumome yandegure yu ne bikongelo goti. Finance bill ndio uga ugoto zo wa divers siege go ugoti ile kuretwa kumome kedeli ko dindo ndene Kenya industry ikora national market ya tuna quality modele kuma China sirwa ite quality jaga amona bu augĩte kiu kiari kithomo akiwa kinyani onto bweyanirie na minister Baberu barabetite na mbere kungwa mauri. Whatever people is a lesson the country at least when we have got a new cabinet. And I'm sure Kenya is not going to be the same. Nwe Phineas Mwenda Mathio urani omwe watungiria barimi bamayani akiromba arimi kwirutaniria kiri urimi bu buraboneka bunge ndeni ya gĩcigo kĩu. Kĩrake kumba kũgũroma itukale chai njega na tuendelee kuana chai nyingi nikenda tumba kunyinya production costs twanyanyia matumizi na twathire chai njega management ni gwitha kugĩnjaga igatwenderea chai bwaga na tukona mbeca nyingi. Phineas Imana Werenjuma.